لدربي تركيا جبو هالبجارتنا سركمارية افسي روجن خك دچن سر صندوقان او دنگ خو بکارتین حتی نها د اصل پر بلنده دنگدان پیکتی آنگو جمارا دنگدانی یا دنوا دروش و نیوین درباز بوی ده بقاسی میلیون کو 100,000 کس درباز کردیا او هینا جی جبو دنگداینا لدیاسپورا لدربي ولاد ده هالبجارتنا تورا دوامین اثر کماریه ده دروش مانه لآلیه کدن هم وقتی نزبونا دما هالبجارتنا تورا دوامین آل نوا ترکیه جی اتمسفر بربه پرووکاسیونان و دچه لهمبری وی که زختین فاشیستان زیده دبن او پرووکاسیون فاشیستانه هدی خود دن در د وی چارچوبه ده گرو و هالبجارتن دچه اصل ده دچه اتمسفر ده پیک وره و اف هالبجارتنا تورا دوامین اثر کماریه روشا ولاد بربه کشان آلیه و به او گرینگه هالبجارتنا سر کماریه جبو ترکیه و باکوری کردستانی امی ایرو جاره کدن ده وی خلاقا خویا برنامه هالبجارتن 2023 ده و بینرین هجاره پار و بکن و بوی آوای برنامه همه دست پیدا کرد. بله بینرین هجا جبو ام گرینگیا هالبجارتنا سرکوماری او گرینگیا ارکا سرکوماری یاد هالبجارتنا 2023 ده هم وقت وی که دنگداینا کنها پکتی عالی جهر کودچه هدی اتفاقین دربازبوی جی آلیان خو هین زیدتر زلال دکه گلو و ده تورا دوامین ده پشتوانیا کیجان اتفاقی بکه کیجان نامزد سرکوماری بکه جبو نرخاندنا وی که جی ایرو میوانی ما بریس جلال الپخانه کو ج باجاری آمدی باکوری کردستانیه. بله بریز جلال ام دست پیک دبیجن جبو کمبونه میوانی برنامه ما ام سپاسیا ودکن و هیودارین کراوشا باش به هما یکسر ازویه که جواب پرز بکن ما گوت جبو هالبجارتنا تورا دوامین اثر کماریه جنهاد اتمسفره که آلوس هما بجال نوا ترکیه و باکوری کردستانی درکتیه پیش هم وقتی ویه که نامزدین سر کماریه هم یه اتفاق ملت قلجدار اودو هم جیه اتفاق جمهور اردوغان پولیتیکای خوین داوی هر وها استراتژی خوین و قناقات دومی جدید نشاندن با آوای که گشتی با آوای که کنجی با ام دسپیک اتمسفرا یا تورا دومین هالبجارتنا سرکماریه لباکوری کردستان و ترکیه بچه آوای تماشاندن. بله دم باش سلام و رئیس جبو همه تماشاوان من و رانا تیدی. ناور سردار براستی جی هر خواست بجارتن ام بیشن نیست به اون زمان ترکیه جی نجات پرستی جی daha beter پلیوی بلند به ام دوجی و میناکاوی و دیت استانبول ام بیشن قارش جوانین کرد یک زمان خو به لگوری استران خو ام بیشن بکاردانی لدیجی وان yani tişteki sosyal bulaşiyane hatta meşandın van kesan yani Luriye strane kod gotin, strane Kürdit gotin. Fakat dişi vana ambejin pelaka faşist deste polisa hatta kirin demena decidit yani işte güdüken hakikaten işte sali noti de işte Esad Oktay Yıldıran de zindan Ahmet dedikken ilo bevi rahi duhazın biser bir geli beveren o ambejin hevkariya hıda parişi duhazın Disa sali noti cari kadın becer binin. Xod bir hava yok diken. Und demena da işte binin yani çiçekten ekerin hakikaten çıkas ambejin le Türkiye pelin faşizme fazla bilen biken evjitte yani minakaviye ama veya baş sanın yani eğer le ki ambejin faşizm hebe doğru işi berkadan jiye. Yani le dişi ambejin Esat Oktay Yıldıran çava Kemal Piran çava Mazlum Doğan berkadan kirin ببین رحی امیجی برخداری کاوسا مبکن yani نچار دبینیم که می برخداری بکن çünkü tişte kötüken çıkas embejin çünkü destvatariye koyun datken destvatariye ka kreş avakirner Türkiye bebe destvatariye duhazın sel civake embejin terse bir bandor bikin bu terse ji duhazın civake tegen bine embejin zakten koy obviyawaji beser bikevin fakat baş tizanın ligeli net salih haşnide net salih notide juanet tersiya ve berkhada jve saati vurdeji yani beni berkhadani peştir tişteki teneye Erdoğan morasti bu zam yani hırcattım şu tona diyemin o Erdoğan biser neket Erdoğan eğer biser karbuna biser bir keta
embêjin yani pır tiştên daha xirab jî kirin fakat vêga derfetek amazin destê me de heye di destê gelê me de heye di destê gelê Tirkiyeyê de heye beriya tiştî tura diyemîn hûn zanin giringiya wî vî esasiye ji ber wî esasî jî em yani bank dikin civak bira netirse bitirsin ew ku em bêjin heqaretiyê dikin bê hukukiyê dikin hukukê ji holê hilandine evin ji me bitirsin em bêjin xwe tirsê ewin yani çünkü wan xirabiye kiriye wan kiriye sebî welatî û ew wana îşkenca dikin li ser vî gelî carek kadin dixwazin salê notî salê heştê bicerbînin belê Celal ez her gerçekten ben diyse her duxwazin têkildarî vê kêjî wisa ji we pirsekê bikim ji ber ku niha dîmenê ku derketine weke we janî ziman di salên notî de çawan ku li nava gundekê hemû welatî kom dikirin li ser zik davêtin erdê û li ser piştawan digeriya dîmenê ku li nava Stenbolê jî derketin bi hemen dîmenê nêzîviyekê bûn bi taybetê tişta ku ez dixwazim em bizanibin gelo د اتمسفera heyde ev hilbijartina tora duyemîn a serokkomariyê ber bi ku ve diçe ji ber ku niha dema ku mirov li gotinan temaşe dike gotinên di nava tifaqa û namsetan de temaşe dike stratejî li ser hestê nijadperestî hatiye avakirin bi vî awayî di tora duyemîn de atmosfereke bi çi awayî giştî Tirkiye pêçaye rast e yani em bêjin birastî jî yani ji xwe re vêya kirine ewkekî yani ji xwe re kirine wek secereyekî ûsat meşîn yani li ser Kurdan be politikaya xwe dimeşînin yani eger yani li ser tunebûna Kurdan em bêjin dixwazin tifaqê xwe careka din bi kar bînin lêbenê yani gelê Tirkiye gene derfet nedevî evkê çünkü gelê Tirkiye îro di binê zordariyê de ye di binê xizaniyê de ye di binê birçîbûnê de ye o yani demokrasî îro ji her kesê re lazim e em xwe mafê demokrasiyê alîkirên demokrasiyê em dixwazin ku herkes bi vîya wê bi tev bigere yani herkes bi sebir bi metanet tev bigere eger yani bixwazin bi vîya wê hilbijartinê bi ser bixînin civak ve careka din nava bixin fakat tiştî yani Tirkiye re lazim e nebe tiştî Tirkiye re lazim e demokrasiye em ban dikin ji hemû alîgirên demokrasiyê û em bêjin serokên dî yani dev ji vî zimanê xwe em bêjin çewt perdin ev ya bi sala ye ev çil sala ye em bêjin li ser vî gelîn vî zimanê partînin ev zimanê yani zimanekî em bêjin jehriye ev ya li ser civakê bi tiştekî pek jî nayîne o hûn nikarin vî zimanê jî careka din Tirkiye be demokrasiyê bibin tiştê heriye we zimanekî weke zimanekî ku herkes karibe jî îstifade bike herkes karibe para demokrasiyê ji xwe re bigire û em bêjin ji vê desthilatdariya qirêj xilas bibe herkes mecbûr e vî zimanê bikar bîne eger ev ziman bikar were bi rastî jî îro civak yani ne mecbûrî vana ye ne vana dîbûne yani ne bi rastî ne hikûmet ya jî ne em bêjin dewletekî bikar tînin em dixwazin yani dewletê bi awakî mafyawarî bi awakî em bêjin çetewarî bikar bînin û vî awa tînin yani hukukê li ser avê axê neiştine kes nikare dengê xwe bike em careka din bang dikin hemû hêzên demokrasiyê û hêzên de jî Celal em wêyekê bêjin Celal em wêyekê bêjin hem di demeke ku ji mareke ewqa zêdeya xelkê neçûye li ser sindoqan bi taybetî dema ku hez diber çawan re derbas dikim li bajarekî mîna Stenbolê milyona ku 76,000 kes neçûne li ser sindoqan li her wiha li İzmirê 335,000 li hemû bajaran ji mareke zêdeya neçûyên li ser sindoqan jî hebû li cihê razêkirina van kesan û birina li ser sindoqan siyaseteke bi vê awayî ya çêkirina stratejiyekî ya faşîzmê dayîna pêşxistin gelo ev yek wê bi rastî bi wan bide qezenç kirin ev wê bi giştî Tirkiye bide winda kirin yani rastî jî yani got ya ziman ji kesê re nade qazanç kirin yani ev zimanekî jehriye em dixwazin temamê gelê me ê ku vê dengê xwe navetine belkî hinek jê baweriya wan tune bin belkî hinek jê em bêjin baweriya wan ji hat pêşkandin fakat em bang lî gelê xwe dikin hem li başûr hem li bakur hem jî li herêman Tirkiye kesê ku neçûne ser sandoqa muhakkak vê demê birarin ser sandoqa dengê xwe bikar bînin çünkü yani em baş dizanîn ku bêdengî ew sadece ji desthilatdariya qirêj re bibe bingeheka nû
yani duhazın bir ve irada gelmiş yine. Duhazın em bejin şu bejin işte me PKK zedesten diye o em ve bijartını zaten em ser bixin o gel de gel de demoralize yani em bejin gel demoralize biken fakat geleme girer demoralize ne be? Geleme bu başsam embrene Erdoğan em cana kadın duvarat ket Erdoğan ser ne ketiye? Beli. Erdoğan jibela ki hindabı ki hamu gelinme و همو گلین ترکیه ام جوان داواز دیکن که هر سر صندوقا یک براستیش یاد دیاجی ام بیشن او صندوقا روجا 28 مه یک صندوقی که والا نهیله yani یک pusula ki şu ev pusula sadece dua ener seriyene her dengi kubudun yani bu gahrinin dengi kubudun en azından ali giren vardı ne o bir vay em jiver destlatariya kreş klas bugün. Civak jiver destlatariya kreş klas ve em duvara dövüşün. Yani işte tekerin hakikaten indi insan kesik beşez insanım. Kesik beşez duazım koyu bölüm koyu muafek her küçük şey yani indi dövüş vakti de be yani rövş ber bir rövşe ka kharab ve eğer gelime brave bir işi başlayalım be. Yani eğer Erdoğan ser bir keve evi faşizme kalmazın bir ser keve bu düğünü işte demen بله جلال اس باورم ده عالی پیوندی دل پیوندی ما لگل برس جلال الپان جری و برین دبه پی کل باجری آمده بو جلال اسما وی که پیوندی شو قد بس خوازم هم وی که جو که پرسکی جواب بکیم تکل داری ev atmosfer o stratejiya kudayna peşa xwe de lê beriya vê yekê ji xwe me didestpêkê de jî bibînerên xwe ra parvekir ji bîstê me hêve li dervey welat xelk diçin li ser sindoqan dengê xwe bi kar tênin ji bo tora duyemîn a hilbijartina serokkomariyê em hinekî balê bikeşîne li ser giringiya dengên li dervey welat gelo niha dema em temaşeyî hilbijartina parlamentoyê dikin ev dengane gelek giring dibe heta dengek ji bo partiyekê dide diyarkirin ku li hinek bajaran parlamentereke qesenê bike yan ji wan da bike ev yek di bajarên Bakurê Kurdistanê de çabûn sedema parlamenter ji destê partiya cepên keske ji solê derbikeve jî hate dîtin niha tiştek ku ez dixwazim پرس بکیم اوه جبو گرینگی هلبجارتنا دروی ولاد گرو افسی روزا دوام دکی حتی نها میلیون کو 100,000 درباس کریه کسی چوینل سر صندوقان جبو هلبجارتنا لدروی ولاد او گرینگیا و مرد کاره چوا با اوه که هین هستن او زرالتر پیناسه بکه راسته yani henek deveram parlamenteran demedahin dakirin bejin gele meyviri yani bırakstının yani gele Kürt betil kesin Avrupa'ya ambijim bırakstığına ambijim te dertine fakat yani gel bira beden demine gel meyveri çi derfete wan hebe hamu avalin meyveri jî disavsa rojek maye sibe bira hamu gel mehre birine caradın milyonu haysat kes 80,000 kes şu ser sandık ana milyon sade yani demek yine ketiye fakat istibejeye hamu gelime em juan da faz dikin hamu avalin meyveri yere bir ilk ambijin direksiyonu mede cidigrin. Bira muhakkak gel bava ki bikini sandoka. Yani ev serkeftin bir sandoka çevre. Serkeftin ve degdan çevre. Tik kes gere beden nemine. İlk ödengi ne de gere nemine yani. Jbe bir avayan bangavazit ki geleme Avrupa'yı diaspora'yı. Hamu avaleme. Yani tevgere kalmasın tevgerin. Yani bandore kalmasın tevgerin. O ambijin ve destlatariya kreş hakikaten yani ne elinde ticari kadın ve ambijin bela serivan gela yani ev destlatar hakikaten gava ticari kadın vereser jibu hamu gelam evet işte kharap çebevin jibu bir esas yani ticari kadın bank geliyor diaspora işitike yani ne seknen yek denge yek havalı ki mevri dengi ya ve bira beden nemine bira muhakkak kare sandık dikkat ve bira dengi xabide o jibu ki ve ambijin faşizmi tekrar. Beli. Her de hemen çarçovede em edi derbazı nava Türkiye bebin şu kaç bu helbijartına tura dömiya serokkomariye li nava Türkiye ji 6 rojman 28 Gulane ve Walatiyen li Türkiye ve Bakurê Kurdistanê carek edin biçin ser sindoqan dengê xwe bikarbin o ev tora sêmîn tune tora duyemîn de êdî serokkomar tê destnîşan kirin o teqezî êdî yek derdikeve niha dema temaşa dikin dema helbijartına çardeyê Gulanê de li gelek bajarên Bakurê Kurdistanê jî
زیده ولاتین من باکوری کردستان خلق نچوبن سر صندوقان گلو دوی هلبجارتنا تورا دومینیا سر حکوماریه ده اف رفلکسور نشاندان و لباکوری کردستان بخوره چه صدمه که بینه آنجی ام وسا جی بیجین نها باکوری کردستان چا دکاره ده تورا دومین سر حکوماریه ده و جاری به یک دنگی و فاشیزمی دربه که خورد لی بخوا او پیام خوش به آوه که زلال او هین خورتر و اشکرتر جی به رای گشتیا ترکیه را پارو بکه نه هوا سردار براستی جی یعنی بجارتنا دنده هناك كان بيجي نمكارو خرخ نجي بكن يعني هناك كان بيجي كماسي مجي تشيبون مجي يعني هناك جياده ام بيجن قال بلكي زاده اقادار ناتكرين ياجي ام نجيشتن حمو جلين يعني دبرده ونزان سياست شي او صندوق جي فالاي قبول ناكن يعني هم سياسه ده فالاي هم صندوق ده فالاي قبل بين منه اف دستلاتار شو كاري و işi ve diziye yani serbi avay kirir mesela ام بيجن لباجر كرستاني باكوري كرستاني وك باتمان وك احمد وك وان وك رها ودبرندن وك مردين يعني بحذارا بدي حذارا ام بيجن دنجي بارتيان شت اكس مهبره چوبو يعني باواكي بليشتي وانا ويرز او كربون يعني وان رايل جمراتمن جوانا او كربون او بياجي فجراندن بيابو سببي هناك ام بيجن ونداكرنا parlamenter جي جبر اساسي انا وكذا شخيني تجي مثلا هناك جواكي ده ديسا شاشتي بون هر صندوق كي امبيجن نسكي 15 20 راي بلكي هناك تشوفون جي بي قسمونك بارتيا تشب اكس قسمون بردجي مثلا جيش استفاده كرن فقط فيدمي یک pusulakiye دو önene ve beş ki şaşırıcı nemaya tihamu kelime. Peki yani bağırıyan yani ambijin bir demokrasiye o gerçekten ki bakasın bu garinin Türkiye kanuşun en bir avalı kenar en azından Türkiye garbe bak ve garbe denge kabul ettik ve garbe ambijin siyasete kabaş mı ki garbe ambijin bir şerek kırık de seknandın hamu kelime. Yani emtebet Rusya'ya bir işine eğer peşeroji yani evvel müjdat 28 mehede hem ne için ser sanduka hem dibin sebebi aynı zamanda işte AKP büke o ambijin ve deslatlara AKP MHP hem de sebebi bir şey. Jüber bir esası hamu kelime hamu cuvan dayık جحشت سالية حتى حفت سالية تكس أوروش المرافق نمينة برنا أزجار كانن دبيشن سياسات ولاي قبول ناكي صندوق جي ولاي قبول ناكي لسر صندوق أورو جيو خبيكرن تأول برا تأول أورو المرافق نسكنن يعني برا أو صندوق محقق بأواكي بيني ويك يفكرن دور بيشكرن ونيلين يك دنجي كيشي أم بيشن مخالف فرن وبيدا سرطة قرج وهندب كي مقوتيا أجر إيرو بسر نكتبه او امکان میکنم بیا وانا بدن هنداکرن مازنن به هزی برا گلمه شیار به و به هزی برا محقق دنگی خوب کار بینه و هر سر صندوقه و صندوقه جلال دمام شکیم دبه اس بله جلال دمام شکیم دبه هم با آوکی پرسا داوی و با آوکی کیم هم بکارم برسه بدن وی باش به وجه آن زمان کو اف رژیم که دسکره هم سر صندوقان هم جل نوا ترکیه او دسکفتین ویا ده دزنیا ویا جالی هر کسی وتی ناس کرن گلو تشتا کو هین زیاتر ام بجن 14 گولانی زیاتر پاراسنا صندوقان آمده کاریه که وی زلال هم جالیه و هم جالیه پارتی دنیا مخالفتی و انها تکرن یا نه راسته yani bu herkesi ve ki bir ciddiyetle başladı yani ev damadın rastı jine karşı derketin olayım ya qarraqna dar yaxşit dinin hem jali ve hem jali hem beşin parti muhalifiyetinin ve kemasi derketin olay yani ci ambijin vallahi درفت شو أنا راحت نصادف فقط بس ساعات يورده موجود يا يلا درفت ليه كده أجل درفت بمينه يعني بيش روجا ما ويتك يا خطرية بله جلال آلپان جریبرین DBP باجار آمده میوانی برنامه میهل بجارتن 2023 بون جبو هم بونه میوان ام جاری کردن شی سپاسیا و دیکن بله بینرین هجام جریبردگیجین داویا برنامه خوی هل بجارتن 2023 حتی صبح بخلک که نوج برنامه
هەلبژاردن 2023 ئەمۆرین پێشیا وە بمێنن دناوە خێر و خۆشیێدە هەر شاد بەختوارم.